Oso altua dago. Bai. Kaixo, arratsaldeon. Barkatu 5 minutu hauengatik hasiko gara kultura hiri bultzada kirola eta euskara informazio batzordea. Aztergai zerrendaren lehenengo puntuarekin hasiko gara. 2023ko apirileko 18ko batzordearen bilkurako akta honestea egokia bada. Ez dakit honi buruz zerbait esateko badago edo ez? Ez? Aurrera jarraituko dugu. Bigarren puntua, encuentro de cultura contemporánea. Kultura arlotik, bai, Marian? Bai, kaixo, arratsaldeon guztioi. Ekarri dugu aurtengo kontemporanearen programazioa, banatu dizuet egitaragua, beraz ez nahi hor sartuko, baina bai gogoratu nahi dizuet urtero egiten dugula topaketa hau, 7. edizioa da, eta batez ere nahi dugula horren bitartez da tokiko ekoizpena eta sorkuntza bultzatzea, batez ere gazteen artean, eta horretarako sortzen da batzorde bat antolakuntzaz arduratzen dena. Orduan dakate aukera sartzeko artelan munduan. Aurtengo batzordea 3 neska osatzen dute. Miriam Becerra, que se encargará del diseño del espacio y la mediación, Itxaso Labari, que realizará labores de comunicación, y Vanessa Varas, que se ocupará del diseño gráfico. Son las labores que ya se están llevando a cabo. Como os digo, no voy a entrar en el detalle del programa porque os los he repartido, pero habrá disciplinas variadas, sobre todo para acercarnos a la creación y a la producción dentro de lo que es la cultura contemporánea. Lo único que estamos un poquito pendientes de la climatología y bueno, si hace mal tiempo pues tomaremos decisiones, pero bueno, os invito a todos a que paséis por San Juan viernes, sábado o domingo. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Marian, galderaren bat dago. Ez? Aurrera jarraituko dugu. 3. puntua, Dies Oiasonis 2023. Kaixo, arratsaldeon. Vale. Dies Oiasonis erromatar, 13. erromatar jaialdia aurkeztuko dugu. Programa ez dago guztiz itxita, baina hori aia, beraz, orain arte itxita den goza guztiak azalduko diztugu. Lehenenketa behin, aurtengo kartela Patri Taberna ilustratzaile irundarrak egin du, eta ja aurkeztu zen prentsaurreko batean. Eta, pixka bat, orain Fernando sartuko da kontatzen, detaile bakoitza, baina, ospatuko da uztailaren 13tik uztailaren 16ra, ostegunetik igandera,
Eta daukagun behar bada aurtengo hola berrikuntzetako bat da gastronomiari garrantzi gehiago emango diogula orain arte baino. Eta orduan, bueno, edukiko ditugula betiko pintxo romano edo hortaz aparte, bueno, beste hainbat ekintzare bai gastronomiakin erlazionatuta. Bueno, un poco con lo que comentaba Irati, los ejes del Dies Oiasonis para este año siguen siendo sobre la base de la gastronomía, la recreación histórica, cultura y lo que es el espectáculo. Iremos viendo. Está configurada también, como comentaba Irati, prácticamente el 90% de la programación ya para el festival. Que bueno, ahí vemos lo que es la programación diurna, vamos a decir, y ya bueno, se completa con programación de tarde y de noche. Arrancamos, bueno, aparte de la parte gastronómica, con el cine nocturno aquí en la Plaza San Juan el jueves a la noche. Y bueno, se irán sucediendo los diferentes talleres del Foro Romano, la oferta teatral y demás. El foro, bueno, pues contará este año con nuevos participantes y nuevas temáticas. Están siendo coordinadas desde el Museo Yaso. El circo volverá también a San Juan, lo único que en esta ocasión bueno, pues hemos optado por hacer 2 funciones nocturnas el sábado a las 9 y a las 11 de la noche y una función matutina el domingo a las 11:30 de la mañana. Bueno, volverá la Vidionisis. Y en cuanto a la parte gastronómica, este año sí que también, además de lo que es la ruta del pincho romano con los establecimientos locales, repetiremos lo que llamamos el convivium, la cena romana en el circo, pero ampliada a 200 personas. El año pasado fueron al final unas 125. Y como novedades, también habrá en el Museo Yaso una jornada gastronómica, un encuentro por expertos en torno a la gastronomía romana, y también habrá un concurso gastronómico que, si la climatología lo permite, también se hará en la arena de la Plaza San Juan. Bueno, y que además, bueno, pues contará con la participación de algunos cocineros, además de locales, de las ciudades participantes en la red de ciudades romanas del Atlántico. La Navidium seguiremos en línea con lo que realizamos el año pasado. Se saldrá nuevamente desde la Plaza del Ensanche por el Paseo Colón, vendrá hacia el entorno de la Plaza San Juan, al museo, y finalizará con la ofrenda en el canal de Dumboa. Y también detenernos en la oferta teatral. Este año también se apuesta por bueno, que haya una presencia tanto el viernes a la noche, el sábado a la noche con Medea. El domingo a la mañana es el turno del teatro amateur, la Escuela de Teatro del Museo Yaso, y el domingo a la tarde cerraremos el 10 con Toya, que es precisamente una obra en euskera. También que haya una... básicamente es un poco el panorama general del festival. Vale, eskerrik asko. Fran Teriati, ez dakit galderaren bat dagoni buruz. Aurrera jarraitzen dugu, laugarren puntua, Euskal Arlotik, Udagiro. Jose. Arratsaldeon. Bueno, Udagiro egitasmoaren bitartez, bueno, asmoa da, beste herrialde batzuetatik etorri berri diren ume eta gaztei euskara eskolak ematea udan, horrela euskararekiko lotura eta ez eteteko, nolabait pixka bat laguntzeko. Ja 16-17 urte dira egitasmoa eskaintzen dugula eta oso harrera ona izaten du, eta dagoeneko izen emate epea irekia dago. Maiatzaren 8an jarri genuen martxan eta datorren ostiralean itxiko da. Egiten dugun eskaintza eskolak ematen ditugu uztailean eta abuztuan, 2 txanda. Gehienetan aukera bakarra izaten dute, hilabete bakarrean parte hartzeko, ze aukerak zabaldu nahi ditugu, eta 3 talde eskaintzeko asmoa dago uztailean eta beste 3 abuztuan.
15 laguneko taldeak. Gero eskariaren arabera, batzuetan dira 4 eta 2 moldatzen gera. Baina hori da eskainiko duguna, eta lehentasuna dute etorri berriek, gero azkeneko ikasturtean etorri direnak, eta horrela atzera. Eta beti ere ikastetxeekin harremanetan egoten gara, batzuek denbora gehiago daramate, baina irakasleek ere badute zer esana, eta interesa baldin badute, saiatzen gara aur guztiak hartzen. Bale, eskerrik asko. Galderaren bat. Bosgarren puntuarekin jarraituko dugu, errefortzu eskolak ere Euskara arlotik. Bai, egitasmo honen, gauza batzuk antzekoa dira. Honen helburua da gazteekin ere bai, DBH-ko ikasleekin, pixka bat udan laguntzea euskara indartzen. Bereziki COVID-aren ondorioz sortutako ekimena da, zenbaitek etxeetan eta ez dute hitz egiten, eta pixka bat ahozkotasunean lantzeko. Hemen moduluak laburragoa dira, 2 asteko, astelehenetik ostegunera, 2 orduko eskolak eskaintzen ditugu, eta hemen gauza bera, izen ematearen arabera saiatuko gera gehienez 10 talde sortzen. Gehienetan osatzen dugu. Eskariaren arabera, igual izango dira 3, 2 eta 3, edo hori gero izen ematea bokatzea lantzen dugu. Eta izen emate hau izango da maiatzaren 22tik ekainaren 2. Eta eskolak hauek ere uztailean 2 txanda eta abuztuan beste 2 txanda. Bale, eskerrik asko. Galderaren bat. Horrek jarraituko dugu, 6. puntua, jolas ere Euskara arlotik. Iban. Bai, arratsaldeon. Kontatuko ez solas puntutan dagoen, sarreratxo bat, badakizu solas aski ezaguna da, bere helburua da Irunen erroldatuta dauden aurrak edo Irunen matrikulatu dauden aurren artean euskararen erabilera sustatzea eta euskaraiko jarrera hobetzea. Izen ematea momentu honetan itxila dago eta 55 talde osatu dira, ia denak uztailean 59 eta abuztuan 6. Eskaini ziren talde guztiak, bete egin dira, eta horre izen ematea 933 aurrek egin zuten, eta horietatikan 678 izan dira betiko inskripzioa egin zutenak, eta horietatik 22 hezkuntza premia zehatza duten umea dira, alegia begirale propioa behar duten umeak. 16 plaza gelditu ziren libre inskripziopea itxita gero, eta modu irekian eskaini genituen, aurre inskripzioa egin ez zutenei ere, eta 16 horietatikan 7 bete dira, beraz, ia 700 plazetatikan, 9 dira, inork hartu ez dituenak. Eskola igual gertu ez dutelako, edo ez dira, baina, praktikante eskaini den plaza guztiak hartu izan dira. Eta, guain, hemendikan aurrera, urrengo urratxa, gurasoekin biltzea izango da, ekainaren 21 izango da hori, 2 bilera ingo dira, kopuruan gatikan, guraso asko direlako, Palmera Monteron, eguntolortan 2 ordu ezberdinetan. Eskerrik asko, galderaren bat. 7. puntua, control de órganos resolutorios, dación de cuentas de resoluciones de alcaldía y delegados y delegadas y acuerdos de la Junta de Gobierno local, 1 de abril a 30 de abril de 2023. Si todo está correcto, acabamos con ruegos y preguntas. ¿Algún ruego, alguna pregunta? Pues fácil y sencillo. Eskerrik asko, agur.